TV1. Kua tae ki taua wā o te tau e rere toki atu ai te tini me te mano ki ngā toa, ki te kimi koha kirihimete mā o rātou hoa, whanaunga hoki. Nā whai anō ka toko ake nei te paki rehua, e pēhea ana te haere a ngā pakehi Māori i tēnei wā o te tau. Koinei te wā pairawa o te tau mō ētahi kai pakehi Māori. Engari anō mō ētahi atu. I do hate to say the R word, but the recession definitely has made a difference to sales this year. Mo te roanga o te tau, kua heke iho te maha o ngā tāngata e tā tū atu ana ki tēnei o ngā whare toi Māori. Engari, kaore te kai whakahaere matua mo te noho puku noa, ko tāna he kimi huarahi ke atu hei hāpai i tāna pakihi. We come up with lots of different ways or different ideas to try and encourage more visitors. Yeah, we're really focusing on the website. Aha koa ngā ua-uatanga mō ngā kai hoko toi, he kōrero anō mō ngā toa hoko kai. We come through reasonably good, so quite happy with how retail sales have been going. I roto i te whakahekenga oha kua kitea ētahi painga. We've been here just over 10 years and it's been probably the easiest build-up to Christmas that we've had. We've had a lot of staff that have offered to work over the Christmas and New Year holidays. Everybody is keen to make a bit extra money. Me matāra, me aro hoki ki ngā hiehia o te hunga kai hoko. We've had to definitely change to suit our clientele, and we're only closing down for the minimum statutory holidays, so we can meet the customers' needs. He tau pai te tau, he tau ora te tau. He tā gardener, te karere.